تماشاوان نێژا بەرپرسێکی پارتیا دموکراتیکیا گەلان HDP li parêzgeha Silêmaniyê li Herêma Kurdistanê wenda bûye. Nûnerê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP li Herêma Kurdistanê Abid İke ji tora medyayî ya Rûdawê re got serokê şaxa Sêrtê HDP Alî Kayar yê berê bêguman ji 15 Temmûzê ve li sînorê parêzgeha Silêmaniyê wenda bûye heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Abid İke dibêje Alî Kayar çend salan li Hewlêrê maye pişt re bo karkirinê çûye Silêmaniyê niha wendaye çarenivîsa wî nediyar e. Di derbarê hewldanên dîtina wî de jî îke got wan bingehên polîsan û asayîşa Silêmaniyê agahdar kirine daxwaz ji wan kirine ku biriya kamerayên çavdêriyê çarenivîsa wî were eşkerekirin lê heta niha bersiva wan nehatiye dayîn. Di heman demê de berdevkê polîsê Silêmaniyê serkewt Ehmed ji Rûdawê re da zanîn ku pêwîst e nûnerê HDP bi fermî dozê tomar bike. Wê demê ew ê jî bi fermî dest bi lêkolîn û şopandinê bikin. Belê em ê niha bawayekî rasterast ji nûnerê HDPyê Hewlêrê Abid İke bipirsin ka çarenivîsa Alî Kayar çi lê hatiye ji kengî ve wenda bûye gumana wan li ser çi yan jî li ser kîjan aliyan heye dem baş birêzîke. Dem baş silav rês. Silav serçavan ev ji kengî ve Alî Kayar li Herêma Kurdistanê bû çi kar dikir li vê derê? Wekte zanîn rewşê Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi salana gelek siyasetmedarê Kurd neçar bûne ji Bakurê Kurdistanê Tirkiye derbasî Başûrê Kurdistanê Ewropa bîne. Alî Kayar ji hevalekê me xebatkarê me wî demê BDP serokê şaxê Sêrtê bajarê Sêrtê bû. 2010-2011 teqrîben derbasî Başûrê Kurdistanê bûye ve 10 salan li Başûrê Kurdistanê jiyan dike. û fitrînê wê li bajarê Hewlêrê maye nava çend sala de û car car bû Silêmaniyê çûye kar û îş ji bo xwe debara xwe rojane bike û herê dawî nêzî salekê li bajarê Silêmaniyê dibîne. İş dike, kar dike û endamekê me siyasetmedareke ji Bakurê Kurdistanê hatiye bir. Ji pazdayî vê mehev û heta niha akibeta Alî Kayar de agahiyek tune ji aliyê kêve hatiye girtin, çi hatiye sirê wî, çi bûye em hiç me agahiyekî nestandiye. Belê birêz herî dawî berî ku wenda bibe. Li ku derê hatiye dîtin çi zanyarî hene? Başûrê Kurdistanê bi giştî Dengê mi tê birêz îke? Belê. Mi got herî dawî beriya ku wenda bibe yan jî roja ku êdî wenda bûye li ku derê hatiye dîtin hûn dizanin? Li beriya henda bibe ji xwe ew sayîqê ê taksî ê sibenê 15 mangê sibê teqrîben saet 7 nîv sayîqê taksiyekê wî biye ser şûlê wî bû eşya û tij bû wan karkerê li ser şûl ji wan re bibe me wê agahî ji daye asayişê Silêmaniyê û dikarin gel sayîqê taksî ji agahî bistîne dikarin gel kamerê saytera ê têre derbas bî derîdûrê Silêmaniyê an jî li ser şûlê wî kîlî gel şûl dikir bana hemûşka em daxwaz dikin ku lêkolînekî cidî li ser were kirin. Lê bi resmî we doz vekiriye birêzî keşber ku polîsê Silêmaniyê dibêje kesekî tu dozeke fermî tomar nekiriye ji ber wê yekê em nikarin lêkolînê bikin we weke HDP tu doz tomar kirine ji bo lê bigerin? Me nivîskî daxwaz li riya eleqetê Yekîtên Niştimanê Kurdistan me kiriye. Yani heger rêveberiyekî li heremekê de hebe divê wê rêveberî bi am bikare lê eleqe derbe. Rast e me selîdanê fermî bi nivîskî me ji riya eleqetên Niştimanê Kurdistan ê Silêmaniyê re me şandiye. û me dawe ji polîs kiriye. Belkî me mîna
نویس فرمی پلیس نده بس بو ریوبریا و داره ما استرلیدان فرمی کریه یعنی نویس ما فرمی دایا برادرین علاقتا اف هموش هف گریده یعنی هگل ولاتا که دولتا که حرمه که ده ریوبریا که هبه او ریوبری شرطه پلیس آسایش هموش بن دستلاتاری و ریوبری دوش بوه پیوستی هم دکارن جو شرطه را جو پلیس را جو آسایش را هر کسی جدا جدا جو بشیرینه یعنی به داخواست ما تنج بو سلیمانی نج بو حکمت حرم کردستان ریوبری حرم کردستان بلکو یک حکمت یک حرم دویل سر جدی لیکولینه که کرن و هم دکارن برادرین پلیس رجه نویسکیش بو اناج بشینه بعد مجبور برادر یکتین اجتماعی کردستان ریا علاقتا مجبور شاندی نویسکی بله برز های وجه هي مثلا جوار تجاره بحث ذکر هاتیه تهدید کرن جالیه کسی و تو پروبلم وی لگل کسی هبون تنبون دین مثلا مندبیجن کار دکر دبکو مسئله پرا بگلو هم گمان جی چه دکن؟ yani برادر لیگل و خلکی با کور الوی داره به شریکاتی شول دکن خبا دکن لیگل هفت خبتن دو کارن ریا آسایش اف داخاز من ریا ریوبری حرم بچه لیگل و برادر اج قصه بکی گلو قراردار هنایه گلو مشکله کی پرا اتشتک هیتونه ام دخوازن جدیه او به دزگرتن و لیکورینک وره کرن یعنی آگاهی که ما و انجی حتی وروجه هیچ اوه که سنهات یعنی که تقریبا پیشاوره گرتن بلکه هفتیه که درباس نبود منو خبر یا تلفن دیگر وی قصه کر حالوی پرسی ایجدی که کار دکه لوی داره مشکلی که ویتنه دبه هبجه ام نزانه دبه قراردار جبه دبه تشتک دی جدا به دبه ام بین دزگین اولهی دولتین دری دور دوکری به یعنی ام تشتکی نزانه ایدا که می صاد ام بیجین دست آسایش پاراستن میت ترکیه ایرانی نزاکو ام نکار ایداکی رنگی بکن بس گمان او هي مثلا هم گمان دکن مثلا سیاسی به وکه هند بیشن عقبت ویدت تشتکی جالیه هنه کسان به هات برواندن گمان او جوی که هي وکم روکی سیاسی اجبر yani آگاهی که موی رنگی تونه بس دبه یعنی الوی داره روشات نواراسته چه د قوم چه د زبر تو زانه به روزانه چه ته عالیه که داعشه عالیه که نظام مشکل عام جهان روشات نواراست و تشته مشاندن امن کار ساده ساتشتکی بیجه و ریوبری حرم الوی ریا کامرا ریا علاقات ریا او برادر لیگه شول دکن و اولی کورینکی بکن یعنی تشتکی ام بزنن ام جخواش بو آسایش بو ریوبری حرم بیجی بس آگاهی که مل سر تشتکی تنه ام ویزانن بازده ام وانگی تقریبا صبح ساعت 7:30 و شون در تلفن وی قپات بیا آتیا گرتن هدی آگاهی جتونه یعنی الگل مالباتا خوشی تو پیوندی دانانی دنوا وان دو هفتیان ده مالباتا وی چد بیجه گلو نخیل گل مالباتا ویجه براکی ویجه اوجه همان دوزه لباشور کردستان لباجار هولیره اوجه لگل ما علاقات تکیلیاده و اندام ما اواجه هیچ آگاهی که مالبات اجه حتی نال استر نچی بیه کسیج مالبات را چش نگوتیه هگر مشکلی که قر پره اتشکو هب یا از بارم ربازن جدا اج مالبات وی ربات یا گوتن آنجی تشتکیش مالبات وی آگاهی بده بس حتی نه هیچ آگاهی که وی رنگی در حق وی اندام مده نهاتیا کرن و نهاتیا دیتن و نهاتیا گوتن گلکی سپاس برز عابدی که نونری هدپی یه لحولیر زانیاری انداوی درباره وندابونا اندام خود دانمه